Impact TV Kuki Channel producer pu khailu na ko na taw na letim na Impact TV Kuki Channel hi kumkhat ong thin ta tol hanin tu na chan gaya ngailu na nei ta support ene pijing wa hi Impact TV am hojing ta hi na hi Impact TV Kuki Channel ahin mabana film album advertise program ja chom chom talk show chule discussion ke bol ho sim hoi be ding lungyal ki nei je hi sun kanam mi te Hiche Impact TV Kuki Channel producer pa ko na het sa cho hi le muntina Impact TV la ho hian lang chule YouTube channel ana ve ho yong le na bon wa na heng wa thum na le taw na chule nge na chui phiam ti le Hiche channel hin camera khat akingai sama ma jing tan Hiche chun muntina so piu la naw avedo amudo chule muntina phajo sen lungse ta in panpina na hin pi win ti hi taw na le thum na hi khale khat kithopina lawa so do thei ahi loujeh in Kuki Channel machal na ding le sim hoi be na ding camera cho na ding sumle pai hi hen nang lungyal ngei to hi jong le ne hin support uvin producer pu khailun khongsai le core committee ha ko na team na le nge na hi nang le ke ipan khom lawa hi le lolhin na le machal na thei lo de hi ji in anu ya hung ki pi account number 3821310848 chule IFSC SBI N 0000092 chule MICR 79500202 Imphal MG Avenue Khailun Khongsai chule koi tabang tohnom seinum au ma hi le anu ya hung ki pi phone number a hi na hin contact wa na tohnom na hin do wa na seinum na hin sejing theu hi 8974-320-321 chule 8974-790096 Kaki pai